pami jarene arep nuwun mangkat nyekar ning buyut lon eretan sing omah dewekan sarungan kuplukan pinter sulap bisa boncengin rambut abang Abah Rio Abah Rio sayang Abah Rio Abah Rio apa inganan rambut sing putih semi ning dompete ora kari sisir curiga ning pikir ditakoni mungkir ayah Rio liwat mabok randang kali mati Abah Rio Aden Bambang Satria Oke pengantin Mas Imam Ayah Rio ada lagu Saban balik kesurupan kerancingan kena demi telur jembatan sing nyurupi abah jenggot tekan jalukane udut samsulan padasan Ayah Rio sayang Ayah Rio Selimpat di wong lanang ning jok motor duwi eketan adusan giliran rabi sing jaluk jajan apa anjas alesane sama anjas terus paingana rambut sing putih semi awas adik curiga ning pikir kita kok mungkir ayah Rio luar mabok randang kali mani tarik balik Ayah Rio sudah lagu Ayah Rio tarik sih semongko saban balik kesurupan gerancingan kena demi telur jembatan rabi sini jaluk jajan alasannya langkah besan ayah anjas Selimpet di wong lanang ning jok motor duit eketan adusan giliran rabi sing jaluk jajan alasannya apa duitnya hilang ayo aja Mario paingana rambut si putih disemir Mario dompet orang hari silakan sayang curiga pikir ditakoni mikir liur mabok randang kali ayo ayah anjas ayo Ayah anjas goyang ya asik
duduk bacot di kamar. Curiga ning pipi ditakoni mungkir aya Rio liwat ruang mabok ranggang kali aya Rio sayang. Aya Rio sembelan ranggaan dia Yo, ayo anjas goyang ya. Ayo anjas wah saban balik kesurupan gerancingan kena demi telur jambatan giliran rabi sudah gajah udut samsulan pedesan aduh ayah bukan mania siapa ya. Aya Rio selimpat de aya Rio ning jok motor duit eketan atusan giliran ayahnya anjas jaluk jajan alasan dompet hilang. Saya anjas arep liunan makan lekar ning buyut ulun eret duduk bacot di kamar. si kumaku pelukan Iya kuplukan. sarungan dewean Bukan nahan. pinter sulap bisa bonceng rambut. Ih. Hey. Aya Rio aya anjas berduel bayangan rambut sing putih semir dompet teh orang kari sisir